Amahoro ya Kristo Yesu yongere kuba hejuru y'ubuzima bwawe kuri uyu munsi mwiza Imana yatwemereye yuko dushobora kubamwo. Ni itarike Data yatwemereye yuko dushobora kubamwo. Shima Imana cyane ku bwawe, ndahaye icubahiro. Imana yakurinze, kakuzigama, kakuba hafi, kakugirira neza. Reka imbabazi z'umwami w'amahoro n'ubushobozi bwanesheje Satani bwongere kuba hejuru yawe. Twasomye ijambo riri mu Baheburayo igice cyaho cya 12 ku murongo wa 14 ku munsi w'ejo. N'ubu ndumva twosubira kuhasoma kandi nongere mvuge ko ico Imana yandongoye kuvuga ku mutima kubijanye no kwezwa, hanyuma turaza kubandanya n'ibikurikira. Haravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, no kwezwa utejejwe atazobona umwami. Yesu nadufashe cyane gose. Kwezwa, ukwezwa. Abantu benshi cyane barakunda kwirengagiza ukwezi, bagafata umwanya wo gusaba ibintu, wo kuririra Imana mu buryo butandukanye, gutanga amasacrifice menshi atandukanye, ariko bakibagira ikintu bitwa kwezwa, holiness. Ukwezwa, ugutungana. Data wa twese akugirira imbabazi, aguhereze kwezwa. Umwami Yesu akugirira imbabazi, aguhereze kwezwa. Wezwe, umutima wawe wezwe, ubuzima bwawe bwezwe, ubugingo bwawe bwezwe, amaso yawe yezwe, ubugingo bwawe bwezwe, ubuzima bwawe bwezwe. Wezwe. Umunsi ntugahere utagiye kwirimbura ngo urabe kuceshejwe. Ntukaje kuryama utaravye umutima wani mbega Mana. Nta hantu nagaragaye kumuvumo, nta hantu nabonetse nk'udakwiriye, nta hantu nabonetse nk'utabereye mbega Mana. Nta hantu kweri wambonye kumugayo. Mana, ngirira imbabazi, nyeza Yesu, nyeza. Umunsi ntugahere utirimbuye ngo urabe kucejejwe, kuko kujya utazi umunsi n'isaha igisuma gishobora kuzira, niko utazi umunsi n'isaha Kristo Yesu azogarukira. Reka tube mu buzima bwejejwe, buhimbara Imana, bukwega ubwiza bw'Imana. Ibyo uri kuracamo byose ugwana intambara yo kwezwa. Abo guhemukira bose ugwana intambara yo kwezwa. Abo uvuga ibitari byo bose ugwana intambara yo kwezwa. Ntuhemukire ukwezwa, gwana intambara yo kwezwa, gwana intambara nziza yo kwezwa. Wezwe gose, umutima wawe wezwe. Winginga Imana iguhe kwezwa. Buri gihe wamugwana intambara yo kwezwa, kuko umuntu atezejwe ntazobona Imana, umuntu adatunganye ntazobona Imana. Yesu Kristo akugirire neza. Reka dukurikirane intahe z'ibyo Imana iriko irakora, nawe wizere ko hari icyo Imana ishobora gukora mu buzima bwawe. Shalom, amahoro ya Kristo Yesu yongere kuba hejuru ubuzima bwawe. Yesu akugirire neza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanjye mpagaze ngaha nshima Imana. Je maze imyaka 3 nararwaye amaguru. Ndivuza ku muganga wa original ngo avura imitsi biranka. Yesu nashimwe. Amen. Bamwe barambarira ngo ako gacyo, ndavuga nti Yesu, nasezeranye ko nta indi Mana nzokubangikanya, nta mupfumu uzojako. Nasaba Imana gusa ngo izinyeze impari ibyaha byanje, ibona ko nkwiye gutabuka ku bwayo maguru, mfume ntaho mukabasinigire mu ijuru, hako njya ku mupfumu. Yesu nashimwe. Imana ikora ku mwanya wayo, ikora hageze. Haleluya. Ndashimira Imana kubw'umuhungu wanje ari ngaha, yakuriye ruguraza ari umugaturika akomeye cyane. Tukavugana ku ijambo ry'Imana, nsanzwe nyishishwe. Agaharira ngo Imana ni imwe, duharira ku kintu cyerekeye ububatizo. Yesu nashimwe. Rero yakora kuri pafe, nkamubwira ni ujuze hajya harugura Pentecote ya Ndahangwa mu masengesho. Yesu nashimwe. Shimira Imana ko yaje umwana wanje
shimira umubyeyi wacu, turamuruta mu myaka ariko ni umubyeyi wacu Imana yaduhaye. Haleluya. Umwana arateba aratahura, aherutse kubatizwa ngaha nyene. Haleluya. N'umuprotokoli ngaha. Ndaryoherwa cyane cyane nicyo mujya gushimira Imana yakoze kwanza. Amen. Yesu nashimye. Amen. Yitwa Patrick, umuprotokoli wo ngaha. Ndaza rero uwo munsi arambwira mama ubyutsa mugabo kera naho oranze ariko Satani asa nk'umuntu hakiri umubyeyi wacu gari kumutakura. Satani rero aca ingufu. Oh, ni byiza cyane, ndanezerewe numva amashimwe. Amaguru yarararandya sinasinzira. Uwo munsi ndavuga nti mu izina rya Yesu ndagiye kuri repentance ndabiyo Mana yaho. Nari nzi ko sanzwe ihari ntariko ndagiye kuwa Mungu niho nabonanye n'umubyeyi wacu, ndamubwira ikibazo mfise aransengera. Iryo joro narasinziriye bene data, sinzi uko no bivuga. Ndashima Imana. Kuwa gatanu ngarukana umwuzukuru wanje ngaha n'umukobwa wanje ngaha. Naze nyabuzukuru babiri, umwe arafise ikintu ngaha mu mutwe baramuvuje biranka. Ndavuga muri repentance nabonye Imana mu mabanda bajana canda bazana ngaha sanga umwana umwe ngo bamutwaye ikuzimu. Yesu nashimye. Shimira abakozi b'Imana, Imana yishura kuba bamutwaye ikuzimu, nyira bamusenge indugu abantu batanu bose. Imana ibongereza amavuta yo gusenga. Amen. Haleluya. Ntacyo mfise no Imana nzajya mbasengera. Amen. N'umuvyeyi wacu. Yesu ashimwe cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mana ndamusengeye uyu mwene data ahejeje kumviriza intahe z'ibyo wakoze. Nawe yizeye yuko ushobora kumugenderera, nawe yizeye yuko ushobora kumugirira neza, nawe yizeye yuko ushobora kumugirira imbabazi, nawe yizeye yuko ushobora kumukiza, nawe yizeye yuko ushobora kumutabara. Ndamusabiye ubuntu bwawe, muhe kwezwa cyane, muhe gutungana gose, mweze Yesu we, mweze mu izina rya Yesu. Muhereze kwezwa, eza umutima wiwe, tunganya ubuzima bwiwe, hagarika imigabo n'imigambi ya Satani, hagarika ubushobozi bwo mwijima, hagarika inama z'umwanzi. Ikintu cyose kitava kuri wowe gihagarare. Ibikorwa byose byo mu isi umwijima biriko birarondera ubuzima bwiwe bikugweho, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen.